umuntu oyi-1 abamazi kahle, ngoba uze uthi kubo benginani emasinagogeni ngishumayela nizange ningibambe, kodwa namhlanje seniza kimi niphethe abomese, niphethe ini ukungazathi nizobamba isigebengu. Bayambamba ke bahamba naye. Uma behamba naye uJesu wayengana inhliziyo yokuthi abantu kumele ubuyisele ngokubi, ngoba wabuza kulaba abekade ahamba, bambuza abafundi bakhe ukuthi sigadle na. Omunye wabo wakhipha inkemba wanqamula indlebe. uJesu kunokuthi athi hayi mfana uyibambe ngakhona, uthatha indlebe uyayibuyisela. Uthi Musa faka inkemba emgodleni wayo, ngoba singakhohlwa ukuthi uJesu wayeze ukuzosindisa thina. Manje lithi iBhayibheli elingcwele uPetro wayetsheliwe, uJesu wamtshela wathi uyabona wena iqhude lingakakhali uyongiphika kathathu. Petro wathi la ufa khona ngizofa khona. Manje sithola mabambambile baya endlini bamusa kumpriest. uJesu uPetro wayehambele emva asaba nokusondela, kodwa bafike bamvulela wangena esangweni. Uma kuhlezwi lapha emlilweni ngoba kwakubanda njengoba kubanda nje, bayafika bayambheka le ntombazane, yambuka ithi hayi